56. Gročanske svečanosti. Ima 40 ekipa. Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, naravno okolina naša ovde, Ritopek, Leštane, Vinča, Grocka. Prvo mesto je 100.000, drugo mesto 50, treće 30, tim što imamo kazan, znači kotli 16 litara, prvo mesto, drugo 13 i treće 9. Za najmlađe učesnika imamo slab za pecanje, a za najstarijeg imamo meradov, ona meža za isto za pecanje. To je to. Tako da li možemo, ne, opet ti padne, ej. Vidite mene, ja sam iz Srbije, iz Vojvodine. Njegovo neko kaže, kaži vedi da dođe do mene. Kaže, šta misliš, koliko čovjek ima dobro? Možemo to da se imamo ovdje i to. Evo kada vodim džemol, ne damo mama. Najbolja televizija koja je Evo. normalno. Slika ove koji su pojeli opštinu, tamo Mačevo i tvoj iz Udaraca, ovi što su pojeli opštinu. Slika njih. Slika i koji će da idu u Zabelu, zato. Slika je ovdje, a u ovom govnariju. Prvo, vidjet ćemo da li će biti, ja. Dobro vi? Evo standard. Sad kako će biti, pa ćemo da vidimo. Prvo mjesto mora bude. Dobro, vidjet ćemo. Muć, Ritopek. Što? Vidi, ja bih gledao ljuto, ja bih gledao, ali nemoj to. Evo.
Neki borci kažu